Good morning mga tats. Si Boy Tapang sa Takarona kay wala tay sinina kay nga naman naatay gitrabaho. Sa iyo pa sa buntag mga tats, namutol ko kamunggay no kay akong gipustis akong kural kay nagkural manggug ko. So wala na ko gipakita sa inyo kung giun sa pagpanday ang atong kawayan kay perti na nato ka busy no. So kana mga posti di mga tats mao na ang akong kamunggay no. So kamunggay akong giposti dira kay binta man ang kamunggay kay dili mamatay managan pa noon og isa pa makagulay pa jud ta. Speaking og gulay mga tats, magulay di ko no og subakan akong pinirito mga tats. Siyempre isa lang kabuk atong iluto dira og isa ka kamatis, isa ka luya. Mao lang sa nato subakaron kay wa tay masugo mapalit og sibes dahon. Siyempre dili pud mawala atong kamunggay di mga tats kay lapad man kay natong farm dia og paghuman mga tats ato nang butangan og tubig no. Abi niya matas nganong giluto na ko ni kay gusto kog merinda nga gulay. So gulay ako merinda karon matas dili tinapay dili soft drink sa kay gulay akong gusto kay naman day lagi tag kural. O mo na mga tats mga saloyot kamunggay tinangkong atong gihalo dia pagkahuman ilunod na nato na no kay nga naman pila ra koy gulay matas og isa pa pila ra pud kinabuhi ana. Isa lang kabuk pinirito akong gihalo da matas kay sayang pud og daghanon kay walay mga on ako ra pud isa og isa pa merinda pud nako ni. Ay namo katingala matas basta ako lang nasa balay no kung unsa ako mapunit dia unsay makita nako da maori jud na akong lutoon kay nga naman wa tay masugo og isa pa layo ang tindahan diri. Unya unsa pa nyo gihulat diha pagkuha na magbahaw dito sabayin ako ninyo kay kani matas ako lang ning lanlanon no. So dili ko ni parisan og kanon kay merinda lang god kay kung butangan og kanon aw paniudto panihapon ang tawag ana. Pero kay gulay lang merinda lang sa matas kay maoray makaya nako. Tanaw matas nanambok lang ko kinaw gulay no ambot asa nanambok da ang panit ang unod o ang simod. Pero matas ang nanambok dira ang akong tiyan no kay daghan ta gibuhi dira matas. So mura na akong content matas makita ninyo no kung dili isda gulay. So wa man tay mahimo ani matas kay wa pa man tay nahot ani kay kung daghan tag nahot kwarta atong himong content di ba? Ato ipanghatag sa mga tao kay mo na to silbi content nato karon kay wa man tay kwarta o magsige tag kaon na ning gulay. Mao na sa bago nagsugod dia ayaw mo kaulo nga i-content yung ang gulay ninyo kay nga naman wa pa manggod ta mailhan wa pa tay kwarta. So mag-content yung tag mga unsay makita nato sa palibot di ba kay maoray makaya nato. Importante kahimo tag content ga-upload ta kada adlaw ga-engage ta maoray na importante balay mo basi maabot ang panon masinso data hoy asinso. Abi niyo matas kanin sa Facebook no pamasin lang nato malay mo di ba pero wala imposible matas kung ihatag jud sa imo so atong himuon dia kanunay ta magampo.